Maayong adlaw mga higala. Welcome na po sa akong simpleng daily vlog. Karon atong mission kay mamilo sa nilabhan. Bisan tuod og kapoy pero dapat limpyo gihapon. First set sa ato ang gilabhan ato na ning ipanghalay. Ubanday nato ato ang bata kay gusto man siya mutabang ato gunang pasagdan. Naugan na dayang primero na itong gilabhan, so ato na ning kalingongan og pilo. Higayon nga gyud ni sa usa ka inahan kay nakatulog ang atohang anak. Ay, pastilan pagkadaghan. Pilunon nga way kahumanon. So ato na lang gud ni siya kalingawan. Wala bitaw ta gibuhat. Adlaw-adlaw mong gud na agi ko'y bulingon kay labilib na ako'y bata, kalasan kaayo. So, permingin tigid ta na ay pilunon. Taban lang gid ta ani inahan kay nanapoy gasunod nga nilabhan. Nanapoy waiting nga atong pilunon. Wa tay mahimo kay ang nilabhan way kahumanan. Sure na yun lang pilunon wa po'y kahumanan. Bitaw. Salamat sa pag-uban nako karong adlaw mga higala. Simple ra atong buhat pero dakong tabang para sa paminamalay. Kung ganahan mo sa akong content, ayaw kalimot pag-like, subscribe o comment kung kapilo mo milo sa kada semana. Og kita-kits na po sa sunod vlog. Salamat sa pagtanaw.